pasang sarung tangan dulu teman-teman. Lagi serius nih. Sama-sama kuning teman-teman. Teman-teman nih lagi ada badut nih mau perform nih teman-teman. Lagi nyari tempat dulu teman-teman, tempatnya yang bagus, yang unik. Oh, rambutnya pada kuning teman-teman, biar ngejrengin dari jauh. Oh, mau kemana ini ya? Halo teman-teman, ini ada badut Sailor Moon nih sama Cinderella baru selesai perform nih teman-teman. Ke hujan nih teman-teman. Jadi pada mau pulang dulu teman-teman. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.